hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. I moram vam samo ispričati jednu situaciju koja mi je bila baš onako, moram čak reći da me potresla. Evo me, opet sam došla po uskršnje ukrase. Jesam li ja ista ona žena koja je zadnji put rekla da će uzeti samo jedan ukras? Da se razumijemo, ja uglavnom mrzim šopinge, ikakve, pogotovo odjeće. To mi je poseban smor, ja sam tu ko nervozni muškarac dok čeka svoju razdraganu i veselu ženu koja trčkara među sniženjima. Onaj izluđeni muškarac. Da zlo ne čuje, to se ne odnosi na internet shopping jer njega obožavam. Ali evo, nekad me uvati manija kupovanja ko sad s ukrasima. Evo ovo sam tražila, znači treba mi podložak za ono jaje s rive. I kad sam već tu, ajde Zeko, i ti u košaricu. A ovog sam zadnji put promatrala, ali nisam ga uzela, tako da, ajde i ti. Luka je rekao se ne vraćam doma bez još par ukrasa. Ova mačka mora biti da se zaljubila i me prati cijelom ulicom ko da sam komad slanine. I ne odustaje. Mujso, nisam ti za ljubav prije podne. Naravno da sam lagala onu Micu Macu, ja sam za ljubav u svako doba jer sam, kako bi Srbi rekli, beznadežni romantik. I zato sad idem po još jednu dozu škotskih ratnika i njihovih dijeva, jer ja jako volim da mi je glava u oblacima. Imam doma 2 nastavka Čuvara Visočja, sad moram uzeti treći, inače to je serija romana kojima sam zaluđena već godinama i ovo je 3. put da čitam istu seriju koja ima 12 nastavaka. To su knjige koje ja kad uzmem sve drugo nestaje, nema me. I sad ne sjećam se koji je 3. nastavak, znam koji je 4., ne znam koji je 3. Morat ću tamo momka pitat. Ja sam luda žena skroz, ali malo me tješi što su sve žene u ovim knjigama malo lude, jer to onda znači da sam i ja žena iz bajki i romana. Uglavnom ne mogu se sjetiti koji je, morat ću tamo potražiti pomoć, ali ove knjige su mi recimo super jer nisu oni slinavi ljubići i tako to ne volim. Ima rata, ima ljubavi, ima svašta nešto. I kad objavim tako neku knjigu na storiju, žene mi se uvijek javljaju da im je najdraži 4. nastavak Zmija. I evo saznala sam koji je 3. nastavak i idem ča. Kad me prijateljice ne budu mogle dobiti na telefon, to znači da su mi Thor McCloud i ekipa u kući. Gleda ovaj momak u kompjuteru i kaže, ali čini mi se da ste već uzeli ovu knjigu da ste je čitali. Ma ne momak, krivo ti se čini, ovo mi je 3. put da je čitam. Kažem ja njemu, ja sam samo jedna žena koja nije normalna. Umra momak osmija. Govori onako vas tješi, ima vas još. Nema momak moj, ovakvih je malo. Neko me u zadnje vrijeme stalno zeza da snimam svaki svoj dan, da bi bila najveći bolnički influencer u Hrvata zadnjih pola godine, pa evo vam malo i bolnice. Ali ima u tome svemu i nešto dobro, od kad sam stalno po bolnici, gubi mi se fobija od bolnice. Vezano za ove naše pohode u bolnicu reću samo jednu stvar. Mislim da većina ovih sportskih pregleda što se radi za dicu nisu dovoljni i to vam mogu reći iz vlastitog iskustva. Ja ne znam, jesam li ja u životu čula da je nekome špina pukla, a meni očito pucaju svaki mjesec. Prošli mjesec sam promijenila u WC-u, sad mi je pukla ova na sudoperu i sad opet idemo kupovat. I ja bi najrađe uzela istu ko moju, ali nema je, a moram na brzinu uzeti nešto. Jesmo, Luki, našli smo već koju ćemo, samo seku. Ček. Je li ova crna što smo vidjeli? Evo, mislim da ću ovu, najsličnija je mojoj. A kako me glava boli, raspada mi se. Nema onaj gornji pomični dio ko moja i to mi je minus, ali sad stvarno trebam nešto na brzinu. Evo ovdje ima ova 12. Ako nema taj broj, ima ova Luka.
I evo nas doma, ova ovdje špina je moja stara, njoj se može, ona je na magnet, može se ovaj gornji dio digniti, možete s njom vrtiti svugdje okolo po sudoperu, otuširati sudoper, ne znam, uglavnom skroz je pomična. Ova ovdje nije, znači, mislim može se i ona gore dole nešto pomicati i to, ali nije toliko fleksibilna, ne mogu s njom sve stvari koje sam mogla s ovom starom, tako da ok mi je ova što sam uzela, ali čini mi se da neću moći prežaliti ovu prošlu. A nju sam bila čak i masno platila, mislim da je najskuplja bila kad sam je kupovala, koliko je izdržala, 5 godina, koliko inače špine traju. Ja nisam u nikoga čula da je špina cici krepnila, osim u mene naravno. I evo došli smo kući, glava mi se, malo je reći raspada, iako sam popila tabletu i očekivala sam da će proći. Uglavnom mene ne vate u migrene samo me glava boli, znači, nego imam i tu auru migrensku, to znači da i sad mi se malo petlja jezik, to znači da prvo mi krene blicati ispred očiju, znači ko 20 munja, cik-cak munja, znači svitli mi sve, tako da praktički ne vidim dobro. Jedan put mi je čak toliko zamračilo vid da ništa ja nisam vidjela, apsolutno ništa, je užasan osjećaj, a uz to se meni desi da izgubim govor, dobijem nekakav poremećaj govora, isto kao da imam moždani udar, znači užasno nelagodan osjećaj, traje negdje do pola sata, neka 10 minuta, neka 15, neka 20, neka pol ure, ali užasan je taj osjećaj gdje ne možeš izreći ništa šta želiš, znači nekad doslovno 2 riječi ne mogu spojiti, ne mogu naći, ja u mozgu ne mogu naći riječ koju hoću reći, ne znam, i skroz drugu stvar kažem, tipa da hoću reći traktor, ja kažem špina, znači totalno nema veze s vezom, užas. Nije svim ljudima što imaju migrene tako, često ljude samo ta jaka glavobolja drži, ali ja baš imam cijeli taj set simptoma te migrene, to je aure, tako da to uglavnom bude jedan užas. Meni je to prije trajalo, to jest imala sam cijeli to život od kad sam cura bila i onda mi je zadnjih par godina to odjednom prestalo, znači samo bi me glava bolila. Ali evo ima jedno, ne znam, lagaću pola godine, opet mi je to krenulo i pogotovo što nisam imala dugi period, to baš mi je užasno nelagodan osjećaj kad mi to krene. Ja u biti imam sreću jer dosta ljudi koji imaju migrenu ne pomažem tipa paracetamol, znam dosta ljudi što im niti ibuprofen ne pomogne. Meni stvarno u 98% slučajeva pomogne znači obični paracetamol, znači eferalgan, tipa lekadol ili tako nešto, ali evo danas mi nije ni to pomoglo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. I dragi moji ljudi, želim vam sretan Uskrs, vama i vašim obiteljima. Mi smo danas bili na misi, išli smo i kod babe na ručak. I moram vam samo ispričati jednu situaciju koja mi je bila baš onako, moram čak reći da me potresla. Došli smo na misu i sad stojimo vanka, bilo je stvarno krcato svita i mi smo stali ispred, puvalo je ajme. I neka cura je u nekom momentu izašla s mise i stala je točno kod mene, točno kraj mene znači, točno meni s live strane. I tako je stala 2-3 minute i odjednom se sruši. Znači ja uopće nisam skontala odmah da se ona srušila unesvis, da je njoj pozlilo, da je nešto, jer to je meni onako krajičkom oka, dok je ona u biti padala, izgledala kao da ona ide kleknit napod. Ali ajmo reći nekako energično kleknit napod, kao bacit se napod ili tako nešto, eto. I sad ja gledam, ali to znači sve sekunda, 2, nije sad to ne znam koliko vremena pa nisam skontala. I ona pada doslovno kao da leti na kolinima put poda i srića, cura se glavom zabila u momke koji su bili ispred, tako da nije udrla ničim. Ona je već bila na podu dok sam skontala šta se dešava. Poslije smo shvatili da joj znamo obitelji i to, stali smo s njom itd. Nebitno, ali sam taj njezin pad, ja dok ovo pričam, sam još uvijek potresena, meni to još
nekako mi je to sve bilo nadrealno. Znate, ono, ljudi se sruše i padnu, ona je nekako se srušila tako da je izgledalo ko da se bacila na pod, znači, ajme. Ali u istoj toj crkvi prije jedno mjesec dana i moja mala se srušila. Znači, bude baš dosta zagušljivo, bude previše onog tamjana svega, tako da i Tina se srušila, sad ova cura, mislim stvarno da ću početi izbjegavat ići tamo. Eto, to je jedna jedina stvar koja mi je današnji dan, ajmo reći, narušila. Što se tiče cure, došla je sebe, ona je stvarno brzo došla sebe, otvorila je oči, sila, pojela nešto slatko, popila je i to. Stali smo tu s njom sve do kraja mise i uglavnom sve je ok prošlo. Eto, uglavnom ljudi moji, želim vam sve najbolje, vama i vašim obiteljima i to je to, vidimo se u sljedećem vlogu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.